Tunakushukuru kwa magharibi ya leo. Tunakushukuru kwa ulinzi wako mwema. Ulilinda wandugu na wadada. Ulilinda watumishi wako. Sisi sote kwa upendo wako na nguvu zako ulitulinda. Utukuzwe tangu sasa na milele. Wapendwa wako, tumewasili chini ya hema hii. Tunahitaji chakula, tunahitaji mkate unayoshuka kutoka mbinguni. Mwenyezi Mungu, mbele tuseme jambo lolote, samehe kila yeyote ambaye amekukosea. Kwa machache na kwa mengi, utuonee chini ya damu. Mwenyezi Mungu, wakati chombo chako kitapanda mimbara, tuweze kusikia sauti yako kupitia kwenye chombo. Wateule wako tunajitayarisha ili tupate chakula. Tunakuomba Mungu, ushuke uzingire pande ine za hii nyumba ili muovu shetani asipate nafasi. Tunakemea mashetani waende mbali nasi. Majeshi ya mbingu ikuje ituongoze. Kuja ukue karibu yetu. Unapotumikisha mtumishi wako, na sisi utupatie masikio ya kusikia. Anaposema na sisi tuseme amena. Tuone nguvu zako, tuone mkono wako kwa magharibi ya leo. Kuja Baba, tunakuhitaji. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Turaririmba kwa jina. Tutaimba tukimpokea mtumishi wa Mungu. Mbega kone mbega kone mujuru mumwewe mbega kone iwe mbega kone iwe mumwiwa mbega kone iwe mbega kone oh ao batakwa mbega kone iwe mbega kone ao batakuta mbega kone iwe mbega kone iwe mbwiwa mbega kone iwe mbega kone ao batakwa mbega kone iwe mbega kone iwe mbega kone mbega kone oh iwe baharo mutekano iwe aramahara iwe Haleluya. Jina mwene data, mimi na ndugu tunawasalimu ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Turahagurutswa no kubaha Imana. Tunasimama kwa kuheshimu Mungu. Turasoma igitabo cy'umubwiriza, kitabu cha Mhubiri 11:4 mstari wa 4. Mubwiriza 11 Mhubiri 11:4 kugeza kuri 5 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5. Ndi wihuta nawe adushakire Matayo. Anayekuwa na uharaka naye atatafutia kitabu cha Matayo 25:25 mstari wa 19. Yihuta hagarire ku murongo wa 30 atafikisha kwa mstari wa 13. Nimara gusoma umubwiriza, ninapomaliza kusoma kitabu cha Mhubiri, nawe arasoma Matayo, naye atasoma kitabu cha Matayo. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uhora yitegereza umuyaga nabiba, kandi uhora areba ibicu nasarura. Amen. Amen. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja uwo mugaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye.
uwahawe italanto eshanu araza azana izindi italanto eshanu ati databuja wasigiye italanto eshanu dore nazigenzuyemo izindi italanto eshanu. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe italanto ebyiri araza aravuga ati databuja wasigiye italanto ebyiri dore nazigenzuyemo izindi ebyiri. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Amen. Turakomeza. N'uwahawe imwe araza aravuga ati databuja nari nzi yuko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko sarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye. Italanto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampa ibyanjye n'inyungu yayo. Nuko nimuyimwake muyihe ufite italanto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu muriro hanze, mu mwijima hanze, niho bazarira bagategereyo. Amen. turabasha kwicara. Wera Mana y'ukuri, Mana igira neza, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe tuguhendana kugira ngo uze ubane natwe. Ijambo rirasomwe, emera ni wowe ushobora byose, uritubure imitima yacu, maze abateranye bose babashe guhazwa nawe. Igaragaze muri byose, gutangira no guheruka tukugireho umugisha, ko tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Kongeye kubasuhuza, tunawasalimu mara tena mu izina ry'Umwami wacu, ndani ya jina la Bwana wetu. maze igihe twumva Tunamaliza muda tunaposikia amagambo meza maneno matamu adutegura, anayo tuandaa. amen. Amen. Turishimye rero Tunafurahi kandi tena turanezerewe tena kuko tunafurahiwa dufite kwa udutegura, sababu tuna yule ambaye anatutayarisha, nta wundi ugikwiriye na wakati walikuwa wakituambia hakuna mwenye anastahili mukimuhe heshima, kuko ari ike, kwa sababu ndio mwenye anastahili heshima kandi tuimwachie. utakimuhaye, Tena kama mwachie heshima, ukimuhaye unapomheshimu ntacyo bimutwaye, hatapoteza, kuko afite byose kwa sababu ni tajiri wa yote kandi ashobora tena byose. ni muweza vyote. Twarabyumvishe rero, Tulivisikia sasa, ko ibyo dukora byose matendo yetu yote bigirira akamaro inakuwa na faida twe tubikora. sisi watendavyo. Ibyo ukora, Yenye unatenda amen, ene ni inyungu ni yawe, faida yako, ntabwo ari inyungu si faida ya Dusabe, ya Dusabe, ntabwo ari inyungu si y'umugabo wese, faida ya mtumishi ahubwo ni yoyote, inyungu yawe. bali ni faida yako. Ibyo ukora bibi Matendo yako mabaya nanone bikababaza na inahuzunisha abantu koko watu kabisa bahwanye nawe, wenye sawasawa kuko ari na wewe, abantu kwa sababu ni watu n'abantu. ni watu
kuko mu ijambo ry'Uwiteka kwa ravuga sababu riti ndani ya neno la Mungu inasema uko icyuma kama gityaza vile chuma inavyonoa ingine, niko umuntu aberaho vile mtu anaishi kugira ngo abere inyunganizi mugenzi we. akuwe msaidizi kwa mwenzake. Inakuwa faida wakati tunakutanisha, inakuwa kupoteza kama hatukutanisha. Lakini mbele ya Mungu haifai, haikupe kitu, kwa sababu Bwana wa milele ndio muumbaji. Yeye anakuumba vile atakavyo, anakutengeneza kabisa. Ndio maana unaona ugasanga yagiye unakutana, umubumbi Biblia inasema mfinyanzi afata umugomba umwe anakamata pasi moja, akakoramo akabindi, anakamata udongo moja, anatengeneza mtungi akoze mikenzi mitatu ambayo anatengeneza. kambe ukajigatekamwe ibyo Moja inapikwa ya kupiga chakula, akandi ingine ukajigashiramo indabo, unaweka ndani maua maua. urugero rufatika. Tukamate kiwango, Muri kwereka kantu karahanga unaona hii maua sikameze neza, inamerameta, sikanejeje, inafurahisha. ubugere muri bathroom Ukiingia cyangwa se muri toilette au ndani ya wasangamo choo, kandi ngako unaweza none kukutana se pengine kuki kama ahisemo kabasha muri toilette. kwa nini alichagua moja naiweka kwenye choo, yavuga ati kubera icyo wabikoze. Sasa Cyangwa tutamuuliza wabikoze. au mwenye Amen. amefanya. Amen. Niwe ufite uburenganzira, Ndio mwenye iko na mamlaka nukuvuga ko kano karangaha yenye iko hapa, kuko kari mu rusengero kwa sababu iko ndani ya kandi hekalu. kanyacyubahiro, Yeye cyangwa se inakuwa kari na, mu nzu au inakaa ndani ya nyumba, kandi kanyacyubahiro. inaweza kuwa yenye None heshima. kababaze. Sasa ni Iyi waulize, vaze iri mu nzu kama hii iko ndani ya wabiguze mu nyumba, soko imwe, kama umenunua ndani ya kandi soko bikaba moja, binasa, tena inafanana, induka yifata ingine unaikamata ukayishyira hanze, unaiweka nje, induka yifata ingine unaikamata ukayishyira muri toilette. unaiweka chooni. Ese ko byose bifite akazi? Mbona vyote vina Ese ko kazi? byose bifite akazi? Mbona vyote vina Bifite faida? umurimo umwe. Ina kazi Ariko moja, byose bifite ibara kimwe. lakini ina heshima moja. Oya mumbwire. Mniambie, kimwe. ina heshima moja. None muri ubwo bubindi rero bw'umubyeyi Ndani ya ile mikenzi ya mfinyanzi, kamwe kagiye mu nzu kajya kateka, moja inaenda ndani ya nyumba akaza kupiga. akafasha uvuze ngo kanoko Hii nayo nasema, hii nayo nayo kujyamo no maua, unaingia ndani hii maua, izi ndabo hii maua abije bazireba wenyewe wataingia wanapotazama, kwa sababu nasikia furaha yake, nabo zirabanezeza, nao watasikia furaha yake. akaza ngafata Ingine nayo ikamata, uza kutoja mu mazu y'abantu benshi, utapenda kuingia ndani ya nyumba za watu, unakutana ameweka ndani ya choo, yote ni mtu mmoja ambaye amenunua, lakini alitofautisha kazi. Sasa vyote havitende kazi, niambie, vyote si zinafanya kazi, lakini kazi zako si haikutane, ni kazi moja lakini heshima tofauti. Ndio vile kazi ziko. Watu wengi wanashidanganya, wanasema mimi kama nilikuwa huyu sifai kitu, kama mimi nafanya hivi sina mafaa. Lakini Biblia inasema heri mtumishi ambaye anatenda kazi kama vile alivyopewa. Kama vile umepewa wewe, usijipatie kazi ambayo sio yako. Tumika kazi yako, tena utumike na bidii. Kazi inaharibika lini? Wakati unavuka, ninatenda kazi ambazo haziniruhusu, ninafanya vyenye haviniruhusu. Imirimo kazi itandukanye tofauti mu gihe gitandukanye, wakati tofauti, kandi n'ibyubahiro tena na heshima bitandukanye tofauti. Murabyumva gute? Mnafikiaje? Murabitekereza gute? Mnafikiriaje? Biblia ivuga ngo, Biblia inasema icyubahiro heshima ni cy'Uwiteka, ni ya Bwana. nushaka kugitwara Kama unapenda heshima arakikwaka, atakunyang'anya hayo. Lakini Biblia iyo inasema witisha bugufi kama unajinyenyekeza anakuinua. wewe iyo wanze gushaka icyo kitari cyawe, Kama unakataa heshima yenyewe sio yako, bila shaka Bwana atakuinua, kwa sababu Biblia yangu inaandikwa ndani, wao wanastahili heshima, mliwapatie. Wao wanastahili heshima, muwaheshimu. Amen. Muwaheshimu, kwa sababu Bwana Mungu alisema. Ariko ntabwo cyakubatinza, mimi sitawakilisha, ndashaka tugane amagambo make. Napenda tuzungumuze maneno machache. Avuga ati naye sema icyo umuntu abiba chenye unapanda. Amen. Muraza kubyumva neza, mutaisikia vizuri. Icyo umuntu abiba chenye mtu anapanda nicyo usarura, ndio chenye atavuna. Amen. Muraza kubyumva, mutaisikia.
hano bamwe muri mwebwe wamoja kati yetu babaye abahinzi walikuwa wakulima. amen nabaye abahinzi Mlikuwa wakulima sana tena najua, n'abatarabayebo na wenyewe hawakukuwa wakulima nao mutasikia. ninde muntu wigeze guhinga Ni ibigori mtu gani aliyewahi kulima mahindi agasarura ibishyimbo anaenda kuvuna anavuna ninde maharagi? muntu wahinze Ni ibishyimbo nani ambaye aliwahi kulima maharagi agasarura amashaza anaenda kuvuna manjegeri? ese ninde muntu Ni nani mtu wasarura ambaye alienda anaweza kuvuna wasarura anapaswa kuvuna ibyo atabi yenye hakupanda? ninde Ni nani? ninde Ni nani? nawe wabikora Hata kama wewe unaifanya watajya kubara nk'umujura wataanza kukuhesabu kama mwizi, kuko uri kwa gusarura sababu navuna venye haukupanda. Bibiliya avuga ngo Biblia inasema icyo umuntu abiba chenye mtu anapanda Ndicho asarura. ndio chenye atakachovuna. Amen. hano hepfo aratubwiye ati Chini kunasema hivi mu gitabo cy'umubwiriza ndani ya kitabu cha Mhubiri, haratubwiye ijambo rikomeye ni neno ngumu. mwumvise byoroshye Mnasikia kama ni neno Mwumvise nyepesi, byoroshye? ni neno yenye haiko nyepesi. subira uhasome wumve uko havuga umubwiriza 11 Mhubiri 11 niba muri kuba byoroshye murabyumva neza 11 umurongo wa 4 ageze ku wa 5 11 mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Uhora ategereza uhora murongo wa 4 uhora yitegereza umuyaga ntariba. ngugize ute Uhora yitegereza umuyaga umuyaga neza ntariba, uhora yitegereza umuyaga ntabiba kandi uhora areba ibicu ntasarura. uhora areba ibicu ntasarura. Imana iguhe umugisha. Amen. Umuntu uhora yitegereza umuyaga Mtu ambaye anamtazama upepo ntabiba hataweza kandi kupanda, umuntu uruvuga ngo henga nipfunyapfunyika naramutse na nabi yule mtu ambaye anasema acha nijifunike kwa sababu ameamka vibaya, nzaba njyayo nitafanya siku ingine uwo niende, nawe yule naye ngo ntasarura hataweza kuvuna. uwo nawe ngo ntasarura Yule naye hataweza kuvuna. kubera iki? Kwa nini? ari kureba umuyaga Anaona uvuga ati upepo, haramutse nabi nasema siku ni mbaya, ntabwo ndajyayo sitaenda, ntabwo njya guhinga taenda kulima, ntabwo njya kubiba taenda kupanda. ariko ibiri kavuga ngo Lakini Biblia inasema umuntu umeze gutyo mtu kama yule nta sarura afite yeye hatapata mavuno, hata kama anaenda kuvuna hata vipata, ahora areba umuyaga kwa sababu anatazama upepo, anatazama anga. ese ninde umenya umuyaga? Ni nani atakayejua upepo? Ni nani ambaye anapima anga? Bwana Mungu pekee anajua, kuko handitse ngo kwa sababu kunaandikwa hivi, icyo umuntu abiba chenye mtu nicyo anapanda asarura. ndio atakachovuna. Nyinyi wote mlikuwa wakulima, kugira ngo nzabone umutobe, unasema mimi nahitaji nipate mtobe, wewe utapanda mgomba. iyo ukeneye kuzajyamo umutobe, Kama unahitaji kukutumia mtobe unapanda iyo migomba. ukeneye kurya ibigori, Kama unahitaji mihindi ugatera ibigori, unaenda unapanda mbegu ya mihindi, kuko ntabwo watera ibihaza kwa sababu hautapanda maboge ili uweze ngo wikare kuvuna, usarura ibicuma. wewe utavuna ntabwo biba. vibuyu. Hapana, nta muntu wahinze ibihaza, hakuna mtu ambaye aliwahi kulima Ntabwo maboge bichuma. ili aweze kuvuna nta muntu vibuyu. wahinze ibicuma, Hakuna mtu ambaye alipanda Ntabwo vibuyu gusarura ili imitangatanga. aende kuvuna oya ntabwo biba. kuvuna Nta muntu wahinze ibihaza, wa maboge mwitu. nta muntu wahinze ubucuma Hakuna mtu mwenye alilima ngo agende vibuyu gusarura ili aende imitangatanga. avune maboga mwitu, kuko Bibiliya yanjye mbwiye kwa neza, sababu Biblia yangu nawe nusoma inasema, Bibiliya yawe na urabyumva wewe neza, ukisoma Biblia icyo yako umuntu abibye chenye nicyo unapanda asarura. ndio chenye atakachovuna. Kama unapanda chuki, usiamini ya kwamba utavuna upendo. Kama unapanda majivuno, hautavuna uwema. Chenye utakachopanda ndio chenye utavuna. Kama unajiuliza wewe unapanda chuki, utaenda kuona wakati ya mavuno utavuna upendo. La hasha, vitapita wapi? Njia gani? Biblia yangu itakuwa imenidanganya. Kama unaenda kupanda migomba unapata mzabibu,
Biblia itakuwa ni muongo. Ile itawezekana? Hapana. Reka mbabwire neza. Sasa niwaambie icyo umuntu abibye kenye mtu atakachopanda ndio kenye atakachovuna. Turebe imigani. Acha tuone kitabu cha Mizali. Imigani 20. Mizali 20. Imigani Kitabu cha Mizali 20. Umurongo ni wa 4. Mstari wa 4. Haravuze hati nasema hivi: nzarimirana umunyabute niyihingira ukatinya imbeho, nicyo gituma mwisarura abandi bazabasarura. Wakati wengine yewe nzarimirana umunyabute, nitalima pamoja na yewe nzarimirana umunyabute. Wewe ubona imvura iguye, wewe unaona mvua inanyesha, wewe ubona igicu gihindurije, unaona mawingu inageuka, ngo reka nipfunyapfunyike, acha nijifunike, ngo reka gato niryamire, acha kidogo nishidarie, ngo kuko ari kubona ngo haramutse ng'igitumbiko, sababu ninaona ari kubona haramutse ndoo nyinshi, kunakuwa asubuhi kuko baridi, hakuna makusanyiko, kumekuwa baridi leo, hakuna makusanyiko, baridi ni nyingi, hakuna kwenda kulima. Wewe nzarimira na mwenye uvivu, utalima wakati gani? Utalima wakati gani? Bora naona nje, unapofunua blanketi kidogo unakutana ni baridi, sitaramuka, utaenda kulima, acha nijifunike. Utafika lini? Utafika lini? Na ile uvivu wako. Wengine wakati watakuwa kivuna, wakati wengine watakuwa wakivuna, wewe utaomba. Ili Biblia inasema wewe hautapata kitu, ile uvivu yako utakufikisha lini? Batangaza umurimo, unapotangaza kazi mimi hainiruhusu, unapotangaza kazi mimi sitazame huko. Bava ku mafaranga, wanaposema juu ya pesa, no tuje kuvuga ibikomeye, tunasema bya nguvu. Rega twabigezemo, tumeifika ndani. Bava ku mafaranga, wanaposema juu ya pesa, naanza kuunda umati wa watu. Umesikia? Kama faranga, pesa, kama faranga, pesa bijaja kama faranga. Unapofika kwenye pesa, unasanga wazinzi umunya, unakutana wewe umefanya mkunjo, unageuza mkuu, unageuza sura, ukibagirwako unasahau ya kwamba ile pesa ina mafaa kwako. Mbona sisi tunajificha jua? Kwa nini? Pesa. Tunapokuja hapa tunajikinga mvua. Kwa nini? Juu ya pesa. Unapata shida, nimepata hajari, Dusabe atakuja kukusaidia, hata kuomba mafuta atakuja kukusaidia. Alikuja kukamata kwako na kuomba mafuta. Gari yangu nimeweka mafuta, inahitaji kutumia mafuta, na yeye hata jua kazi, atakuwa na hajui kazi ambayo anatumika. Kesho ukipata tatizo fulani, takuja ndugu venu, nagize akabazo, none nyabona itorero nimege mujambo mfite, nimumfashe, nimumfashe, sisi tutapiga ngamba na ngambo ili tusihayarike, tusije tukakupatwa na haya, tunakosa jinsi ya kusaidia mwenzetu. Lakini kwa nini wewe unahitaji wa kusaidia? Wewe hausaidii, wewe unavuna kwenye umepanda. Ile ni swali. Nafika mahali pagumu. Icyo umuntu abiba, chenye mtu atakachopanda ndio chenye atakachovuna. Ninakuapia mbele ya Mungu, hautapata kitu kingine bila ile ambayo umepanda. Hata kama unaenda kuvuna vyenye haukupanda, wewe ni mwizi. Kama ni kazi, tumika kazi. Kama ni kusaidiwa, wewe utakuta kile ambacho umeweka. Kama hakuna vyenye umeweka, kama vyenye umeweka, sasa utavuna wapi? Uri gushaka usarura ibihe? Utavuna wapi? Oya nabyo. Hakuna.
hari umuntu umwe wese kugira ikibazo. Kuna mtu alipatwa na tatizo. Muvore muracyumva neza. Munisamehe mutaweza. Aza kuba ari umutunzi afite inka nyinshi. Yeye alikuwa tajiri mwenye ngombe nyingi. Afite inka nyinshi. Alikuwa mwenye ngombe nyingi. Inka zango baziraramo ngombe zake waliziiba. Izindi bakazica na gahunda. Waliua bila mpango. Arabiza araza avuga ati murabizi. Ndipo Mariza alikuja akisema mnajua ngo zashize. Ngombe zangu zimekwisha. Inka zanjye ngo zashize. Ngombe zangu zimekwisha. Barangije baramubaza. Ndipo Mariza wakimswali. Tunaona ifamu. Tunaona zizi. Ari umwirari. Hakuna ngombe. Nanga kabisa zashize ko. Hakuna ngombe zimeisha. Sasa nta muntu waragije. Hakuna mtu ambaye uliwahi kumupa ngombe. Nta muntu waragije nini? Hakuna hata mtu ambaye ulimrasima ngombe ili kukuchungia. Uwo mureko kumubaza ati yule mtu alikuwa anamuuliza hata kama umemchungisha mtu, acha tusiseme kwa mezani, hata kama mtu umempatia atakutorea. Ninakuwa nimempatia venu ngombe au ndugu Buhihi hapa ngombe, ngombe nazaa mara 2 mara 3 bila kuja kunishukuru. Kama hakuja kuniona anasikia dusalo wamemuiba zimekusha, anakuja pole ndugu, ile ngombe ambayo umenipa inazaa mara 3, acha nikupatie ile kitoto chake. Anakupatia kwa nini? Kwa sababu ulimpatia. Kama hakupatia mtu, hakuna mtu ambao uligawia. Haiko mara ya kwanza kuzipora, bazipora tangu zamani. Utoe macho yako, walizinyang'anya zamani. Mwenye hautumike kazi, wanasema kujitoa utapatikana. Kama unapata na swali na kuja unaambia wakusaidie, watakusaidia vya wapi? Watakusaidia vya wapi? Tutavuna wapi? Na hatujalima. Chenye mtu anapanda ndio chenye atakachovuna. Unasikia vizuri? Chenye mtu anapanda ndio chenye atakachovuna. Mungu awabariki kama mnavisikia vema. Hatutawachelewesha. Chenye mtu atakachopanda ndio chenye atakachovuna. Hapa anasema yeye nzarimirana mwenye uvivu, yule hashirimia na ogopa baridi. Ndio maana wakati ya mavuno ni sarura, wakati ya mavuno azasabiriza, ataomba kandi munazagira icyabona, tena hatapata faida. Migambi ngo yo mu mutima w'umuntu, pango ya moyo wa mwanadamu muhengeri kama maji ya ngariko mu juu ya bahari. Mu munyabwenge we mwenye hekima bazayifindura, yeye ataweza kuelewa. Benshi mu bantu bakunda kwamaza ineza yabo, wengi wanapenda kutangaza uwema wao, ariko umunyamurava, lakini mwenye bidii wamubona he? Utamupata wapi? Ukora bikana umurava, yeye unatenda utende na bidii, utumike na bidii. Iwe ndani ya mvua, ntutinye kubiba, siogope kupanda. Iwe ndani ya mchana, siogope, kwa sababu kila ambacho utapanda ndio chenye utavuna. Amen. Tutasoma Hagai. Acha tuone Wagalatia 6. Wagalatia sura 6. Galatia 6 wihuta yahasoma Fatima asome 6 mwenye kuharaka. Wagalatia 6:7. 6 Asome nivyo byuma moto Kristo. Amen. Nimuyobe Imana inakuri vizuri. Amen. Kuko ibyo umuntu abiba ariko azasarura. Amen. Mubye muti? Amen. Subiramo mumbe mutega amatwi twumve neza iri jambo. Tege masikio. Nimuyobe Imana inakuri vizuri. Imana inagurizwa izuru. Uko hawezi kumuteta kwa pua. Kuko ibyo umuntu abiba ariko kuko ibyo umuntu abiba, kwa sababu chenye mtu atakachopanda. Nimuyobe Imana inakuri vizuri. Kuko ibyo umuntu abiba aribyo azasarura. Amen. Amen. Mwabyumvise? Kuko ibyo umuntu abiba chenye mtu anapanda aribyo azasarura. Ndio chenye atakachovuna. Hano muri Matayo 25
Matayo 25, muri Matayo 25:19 Matayo 25 batubwiye bati walisema ngo maze ngo iminsi myinshi ishize ngo shebuja w'abagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Hano rero biri kuvuga ko umugaragu hapa inasema mtumishi. Ese ntabwo turi abagaragu b'Imana? Sisi hatuko watumishi wa Mungu. Muribo ntabwo muribo. Muko watumishi. Niba muribo ni watumishi. Kama muko watumishi, yule bwana wenu hari icyo yasize, uko chenye ameacha, kile ambacho amekuachia, anakaporudi kuona atakutana ungali nacho, atakutana umefanyaje? Anasema alienda, aliwaachia talanta. Aliwaachia talanta, wamoja aliwapatia kuwa, wengine kuwa, alimpatia bui 5, alimuona Busabe kuchuruza yake ni udhaifu, alimpatia 2, nikimpatia 5 hatapata faida, acha nimpatie 2 kwa sababu ataweza kutumia. Asheri yeye, acha nampatia kidogo, yeye ni mwanaume, ataweza kuchuruza, anaweza kutoa ndani mali ile ambaye alitoa ndani. Anaambia Busabe, alisema hivi na wewe ufanye hivi. Amen. Kwa sababu anaweza, kwa sababu wote hawawezi. Alipotazama uko wenye aliachia moja, ngagiye kugaruka, aliporudi gasanga alimaliza neza, moja alifanya vizuri. Yewe talanta wansigiye, talanta ambayo niliachia, ona jinsi nilitumia, ni hivi na hivi. Mutante shanu kwa hizo 5 ulitoka zingine, Bwana wangu ndio hizi talanta zako. Wewe mwenye heri, mtumishi mwenye haki, kuja karibu yangu uweze. Alimpatia ahadi kwa sababu aliona matendo yake, alitenda matendo mema. Umesikia vizuri? Kama unapenda usikie vizuri, uweze kusoma. Mwingine alimwambia, mimi uliniachia mimi nilichuruza, nimepata faida. Ona Bwana wangu, nimefaidika, nimechuruza, nimepata baraka, nimepata uheri ya kupata wateja. Nilichuruza talanta 2, ulitoka ndani 4, ulitoka ndani. Sasa ndio hizi ambazo umeniachia. Mtumishi mwenye haki, umekuwa haki ndani ya machache. Amen. Ulikuwa mwenye haki ndani ya madogo. Wakati wa mvua ulitumika, wakati wa mchana haukuogopa kwenda kukusanyika, haukukuwa na oga, ulitumika kazi kama vile neno inasema. Ulikuwa mwenye haki ndani ya madogo, na mimi nakupatia mengi. Kuja ukae kuume kwangu ili tuweze kurithi kiti cha ufalme. Kuja ukae kuume kwangu tuweze kupata urithi wa kiti cha ufalme. Amina. Mwingine naye alisema, mimi nilichua kwa sababu unavuna kwenye haukupanda. Amen. Wewe unaenda kuvuna kwenye haukupanda, wewe unapepera vyenye haukuweka. Na talanta yako nimeiweka, acha niende nione kwenye nimeiweka, kama nitaikutana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umutezi w'umuhora ugimbye, kama mukataji wa mpaka, kama mpaka ya kuwa, iyo ugimbye n'ucaze uba ukwiriye kuwongera amaboko. Murabyumva neza? Iyo nyiri muhoro ugimbye nawe ucaze,
bakwiriye kuwongera amaboko anaongeza nguvu. niba bagutuka Kama wanakutukana kandi uzira ubusa nicyo gihe ukwiriye cyo kujya imbere y'Imana. Niba bagushaka bakaguhiga bakuvuza uko wavutse nicyo gihe ukwiriye cyo kujya imbere y'Imana. Amena. Niba bashaka kunyaga baguhora ubutunzi bwawe Imana yaguhaye nicyo gihe cyawe cyo kujya imbere y'Imana. Iyo nyir'umutemi afite umuhoro, kama mkataji anampanga, umupanga we nawe ucyaze, mpanga yake hata ino umuhoro ukagimba, kuwa haita kama makali, uba ukwiye kongera amaboko. wewe utatumia nguvu. Nimba rero bikwiriye ngo ubashe gukora neza, Kama inahitajika itumike vizuri, ugeze ku rucyazi, kwenye ugeze ku rucyazi. makali, Mwabagaragu bakiranuka kuwe watumishi mbere gushaka mutahinze dukore kugira ngo ibere muzere kama neno la Mungu nasema dukore, tutumike. haba mu mvura Wewe ndani ya mvua, haba mu zuba wewe ndani ya jua, dukore, tutumike. mukore Tutumike. kugira kigeze Sababu Mungu kugira ngo buri muntu anakuambia, wese ili kila mtu abashe gusarura aweze kuvuna. ibyo yabibye. Amen. Amen. Buri muntu wese Kila mtu abashe gusarura ibyo aweze yabibye, kuvuna kwenye twere kwipfunyapfunyika fungie ngo dushukwashuka n'ubushe bwo mu kiringiti. shawishi Amen. Guba umunyabute, uwe mvivu. guba umunyabute. Bibiliya ivuga ngo mukimara kumvira ijambo ntimukabe ingumba Msikuwe cyangwa abanyabute mu byo mukora. Ibyo mukora byose mubikorane umwete, mtumike na kuko bidii. igihe kigeze Sababu wakati uzasarura utavuna ibyo wabibye. ila ambavyo umepanda. Ibyo ukora byose Matendo yako yote ubikorane umwete. tumike na bidii. Ntabwo nzahinga muze gusarura, Sitavuna, sitalima wewe kuja kuvuna. ntabwo uzahinga muze gusarura. Hautalima mimi kuja kuvuna. Niyo mpamvu rero ivuze ati Ndio maana Biblia yewe wa munyabute we ewe mvivu, uzasarura n'abasarura wewe utaona nyamara ntacyo uzabona. Niba uzi ko ukenera gufashwa ntufashe, kama unajua wewe utapenda msaada lakini wewe utapata msaada, kwiba, wewe unaiba. uri kwiba, Unaiba. kuko buri muntu wese Sababu kila mtu akwiriye ibihembo anahitaji bivuye mu malipo maboko ye. ambayo inatoka ndani ya Ni Bibiliya. Ni Biblia. Ese muri kuririmba nawe kandi uririmba neza? Ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari ijambo rya Dusabe, ntabwo ari ijambo rya Gerard. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ati Ndio maana Biblia umugaragu mubi mtumishi ahora n'umwaga, anabakia ntakenera kumva bagenzi be, anahitaji kusikia wandugu. niyo namugira inama Kama mnamshauri ntacyo bitwaye, haina ntacyo bitwaye, tatizo. kuko abagaragu b'uyu munsi Sababu watumishi badakeneye kugwiza abakristo, ahubwo bakeneye kugwiza abantu. na Wakristo wanahitaji Oya, murabyumva neza. None waba uri umukristo cyangwa uri umukozi w'Imana, Kama uko Mkristo au mtumishi wa Mungu, ukeneye ko Imana ibamo abakristo b'Imana, unahitaji ukuwe na watu ambao wanaheshimu Mungu. wagirwa inama, aho tumvisha inama, Unaweza kushauriwa aho neno, tumvisha inama bagenzi bawe, kushauriwa na wandugu zako, ukavuga ati ntacyo bitwaye, unasema haikuzuru naho kitu. bagira Hata kama munaenda hakuna tatizo. kinshimishije, Kenye kinanifurahisha, kinejeje, kenye kinanifurahisha, ngo muzagenda muri batatu, mtaenda mkiwa watatu, baze batanu, kesho kutakuwa watano, baze batanu, kesho kuwa watano. ejo bitanu baziritse. Sasa kesho unafasa ambapo unawafunga. Ninde mubyeyi hano wabyaye? Ni nani mzazi ambaye Reka mubaze amezaa? ijambo munsi, Hata niwaulize munijibu. nawe waba ubyara impanga, Hata kama unazaa mapacha, wanezezwa, hata unaweza kufurahishwa na unasara unakupisha. Muniambie ababyeyi mwabye mugahera, wazazi ambao mnazaa na mnabeba watoto, mzazi ambaye anafurahishwa na kuzaa anakupisha ni nani? ntacyo bitwaye, Hakuna tatizo, ayiboke, sijari. Mwende mkiwa wawili, muende mkiwa watatu, milango inafunguliwa mtoto. Kesho kutaingia watano. Unafasa ambapo umewafungia abatanu bagiye kuzuza ahantu wale bari. watano, unajua kwenye wapi? Ese Imana itarekuye, Mungu kama afungue njia, ibyo wakorerwa utafanya nini ili wakuje? cyangwa Imana Mungu niyo igena, ambaye anakutayarishia. rero twebwe tubaha Imana Kama tunaheshimu Mungu no kwizera ijambo na ryayo, kuamini neno lake, reke twemere ibyo acha tukubali neno la Mungu, kuko buri muntu wese kwa sababu kila mtu
asarura atavuna ibyo yabibye. vyenye amepanda. Ijambo rirakomeye. Neno ni nguvu. Nanyi mrakubisoma. Na wakati nilisoma nilisikia ni vitu ambavyo Hagai kandi ngo turi gusoza. Hagai tunafika Turimo kuyadusoza. Reka dusome ijambo ryanditse mu gitabo cya Hagai. Ni ndani ya kitabu cha Hagai igice kimwe umurongo wa 6. Sura ya kwanza mstari wa 6. Ni umurongo turi busome. Mstari mmoja ambayo tutaweza kusoma. Baza ko tutabakinza. Tutawachelewesha. Reka dusome iri jambo. Ni neno acha tuisome. Hagai igice kimwe umurongo wa 6. Hagai sura 1 mstari wa 6. Turagera ku murongo wa 7. Mstari wa 7. Mstari wonyine. Mwumve iri jambo neza. Neno hii vizuri. Noneho ikijambo ry'Imana ngiye kuvuga. Chenye neno la Mungu litasema. Mwaribye byinshi ariko murasarura bike. Murabyumva neza? None ikijambo ry'Imana maze kuvuga ati cy'umuntu abiba nicyo asarura. Neno la Mungu linasema chenye mtu anapanda ndio chenye atakachovuna. Hagai kama rivuze ati ndani ya kitabu cha Hagai inasema mwabibye byinshi mmepanda ariko musarura bike. Lakini mlipanda kwa ukarimu lakini mtavuna kwa haba. Murarya ariko ntimuhaga. Mnakula lakini hamshibe. Muranywa ariko nimushira inyota. Mnakunya lakini kiu haitaisha. Murambara ariko nimushira imbeho. Unavara lakini baridi haishi. Nukorera ibihembo na yule ambaye anatumikia abibika mu ruhago rutobotse. Anaiweka kwenye mfuko utoboka. Kwa nini? Kuko mubikora kwa sababu mnaifanya ku jambo ry'Uwiteka. Amen. Kwa neno la Mungu. Uragenda ugakora, unaenda unatumika, ukabihunika, unaweka, ugati ntacyo bitwaye, sema haikuzuru kitu, haikuzuru kitu. Bino byo kurya ngiye kuguhunika. Hii chakula ambayo nitaweka nitaikula muda, unawazia kama itazidi vile, unashinda makusanyiko, unatumika kazi ya kuzidi. Unapoweka pesa, Biblia inasema unaweka ndani ya mfuko ya kutoboka. Unapoitazama moyo wako haitashiba, kwa sababu hautosheki, kwa sababu hakuna kutosheka ndani ya moyo wako. Unapanda kwa haba, kwa ukarimu, lakini mnavuna kwa haba. Mudahagaze mu jambo ry'Uwiteka, mnatumika bila kusimama ndani ya neno la Mungu. Reka dukore icyo Uwiteka ashaka. Ninawaambia acha tutende kazi ya Mungu. Dukore icyo jambo ry'Imana tubwiye. Tende kama vile neno. Kuba Uwiteka. Heshimu Mungu. Tukiranuke muri byose. Kwa wenye haki ndani ya yote. Ko Uwiteka avuze ati, sababu Bwana Mungu anasema, biba imyaka yawe, panda wakati, nyanyagize ubutunzi bwawe, mali yako, ugabanye 7 ndetse 8, gawie 7 na 8. Igihe uzagera gato, wakati utafika ndani ya maskini, nutagusari bila kukoma, utaweza kuvuna. Uzabasha gusarura, utaweza kuvuna, kuko buri muntu wese, sababu kila mtu asarura ibyo yabibye, atavuna vile ambavyo amepanda. Hakuna mtu ambaye atapanda ngano ili aweze kuvuna maharagi. Acha niwaambie, hakuna mtu ambaye atapanda mahindi ili aweze kuvuna manjegeri. Hakuna mwenye atapanda manjegeri ili aweze kuvuna karanga. Kila mtu atavuna kulingana na kila ambacho amepanda. Ntabwo wakwiringira gusarura urukundo, hautatumaini kuvuna upendo. Kandi wowe icyawe ari kubiba urwango gusa. Wewe unapanda, niba ubiba urwango, unapanda chuki, uzasarura urwango. Utavuna chuki. Niba ubiba urukundo, unapanda uzasarura urukundo. Utavuna upendo. Mureke nyabona, mwache ubumwe bwacu, mmoja wetu, ushingire ku jambo ry'Uwiteka. Simamie juu ya neno la Mungu. Guterera kwawe, kusanyika yako, batubwiye neza, kuambia ya kwamba wewe ni faida yako. Kuwa mwimbaji yako sio faida yangu, ni faida yako. Kugira neza, kutenda wema, kuwa mwenye haki, kutenda kazi njema, ina faida kwako. Kunichukia kwako, chuki yako, hautapata faida nyingine, itakawia, lakini ndivyo utakavyovuna. Kunifungiana kwako na ninakuja kukutembelea, kupoteza si yangu, wewe ndio mwenyewe unapoteza. Kwa sababu Biblia inasema
wakiriye abantu kuna mtu ambaye alipokea wageni, yakira abamarayika aliwapokea wamalaika bila kujua, Imana iwe alipokea Mungu kwake bila kujua. no kumumiri wawe Na kunikatalia kuingia kwako, haunikatalie mimi mwenyewe, arije wanze haiko mimi ambao nakatara, byana bawiye bali na wewe vile unajikataa. Chenye mtu atakachopanda basarura ndicho atakachovuna. reka tubisoreza Acha tufungie hapa. Mungu akipenda tutaendelea. Mungu awabariki ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Yule ambaye anapanda kwa machozi, yule ambaye anapanda akiwa na huzuni, wakati ya mavuno atavuna akifurahi, tena atavuna akicheka. Mwisho wake atapata mavuno ya kila ambacho ametokea. Sasa wewe unatokea nini? Mungu awaimarishe ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Mana yera, Mana igira neza, turagushimiye kandi turaguhimbaje uko wabanye natwe. Tuvuze amagambo make, nari nshonje, nambaye ubusa, ibyo byose mwabyumvishe, ibyakurikiyeho. Mukomeze rero mubane n'Imana, mukore imirimo myiza, mukore ibyo Uwiteka ashaka, ko biravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubibana amarira ukazasarurana ibyishimo. Yemwe bantu muri gutukwa babahora ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo hahirwa abarira kuko aribo bazahozwa. Imana ibaho umugisha kandi ibakomeze. Urugendo turimo, Imana tube hafi, twere kureba no gukurikira abantu, ahubwo duhanga amaso dukurikire Uwiteka. Imana ibaho umugisha.
ubu bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye.